I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu i u današnjem videu radit ćemo životnu priču Danzoa. Tako da, hajde da počnemo. Danzo je u detinjstvu bio veoma dobar prijatelj sa Hiruzenom. Ako ne znate ko je Hiruzen, on je treći Hokage sela skrenog u lišću. I uprkos svim njegovim naporima uvijek se osjećao inferioran u odnosu na Hiruzena. U Prvom svjetskom ratu Danzo zajedno sa svojim prijateljima je bio u timu koji je vodio drugi Hokage. U jednoj bici u ratu njegov tim je bežao od neprijatelja, a potom su odlučili da svi ne bi izgubili da neko od njih umre kao mamac. Nadajući se da će umreti na bojnom polju za svoje prijatelje, baš kao i njegov otac i dedo. Danzo je htio da se prijavi, ali njegovo tijelo ostalo paralizovano i to nije uspjelo. Hiruzen ga je preduhitrio i prvi se prijavio, što je Danza iznerviralo i počeo da se potresuje. Ali im Tobirama govori da i on ide jer su oni ostali velike nade sela Lista. Prije nego što ode, Tobirama proglašava Hiruzena za trećeg Hokage. Kada je Hiruzen postao Hokage, Danzo je obećao sebi da će vrijedno raditi i jednog dana dostići Hiruzena. Danzo je postao vođa Anbu fondacije Root. Iako je grupa posle izvjesnog vremena zvanično raspuštena, on i dalje tajno nastavlja da vodi grupu. Tokom trećeg Shinobi rata Danzo je poslao neke Root jedinice da pomogu Hanzu u borbi sa Akatsukijem. Kasnije u nekim trenucima izdao Hanza posle napada Devetorepe lisica na selo. Danzo je bio jedan od starešina koji su sumnjali da Uchihe stoje iza napada. Kada je Danzo saznao za gradski rat koji su Uchihe planirale, a pošto nisu uspjeli da se dogovore mirnim putem, Danzo je naredio Itačiju da pobije ceo klan. Itači odbio da ubije svog mlađeg brata Sasukea i zapretio da ukoliko Danzo pokuša da ubije Sasukea, da će odati sve tajne Konohe ostalim selima. Danzo je prebacio DNK prvog Hokage i 11 Sharingana u svoju desnu ruku. Prije Shisueve smrti uzeo je njegovo levo oko i prebacio ga u svoje. Četvrti Raikage Ai je rekao da je Danzo bio u savezu sa Orochimaruom za vrijeme invazije na selo, kako bi Hokage i Kazekage bili ubijeni. Danzo je kao kandidat Sharingan Shisue Uchihe i još 10 Sharingana na njegovoj desnoj ruci. Njegove Sharingan sposobnosti su dovoljne da kontroliše repatu zvijer. Može da koristi Inzagami kao i Kotoamatsuki, što su jedni od najmoćnijih genjitsu. Također, nakon što je ugradio Hashiramin DNK, može da koristi drveni stil. Tako da eto, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, share i sub, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!